So hello bro, ai kublay piki perlok ba just ngotan ban pe ni channel janga te perlok aku ban ong ipi la don da pring jong piki berang tamai kan channel janga so ba subscribe ai press bell icon kena bela ban yo I ya ki more video te perlok aku ban ong ipi ba ka tu video bangala dap upload hendre ngan ngaklet ban ong ipi ba ya tu ki bala le ya ka tu trick am pimla ban yo ya gitu ki callbox menta ke sini pila ban yo hadin arpo sa kunta pila ban yo kain pila ban klim kain ya gitu ki callbox te menta perlu ko ban ong yipi mo ada dan pengen jempi ki bedang thamai wat nam klet ban subscribe ya ke channel janga kenang ba pila ban yo I ya ki more video ma podok e kumba pila yo I bangala pen I pi ha ko video bangala de upload ngapen I pi kumno ban le ya to trick kain ma perlu te pelong nang ta dawangan pen IP sin ya kene video Jepang ka callback kain mo pelong te mentangan pen ibiang IP sin ngan sedan pring jong pi ki bampat tip bahalan de bampat yo ibha ya kene ka tring dengan pen ibiang IP sin kumno ngan le ya kene ka tring mo pelong te to mentangin ye no mentangan nam keren syura dengan ingin su yo page kumno ngan le nang bengin yo free ben yo klim kain ya kita callback te ngalaong MVP perlok ba igini callback pimla ban klim mentahi pila ban klim hadu bala dap arpo sa kunta kin mo perlok te perlok ngako ban ong IP bat nalor jong gata ka arpo sa kuntaru ngimpat tip ngiyo na am ne ngiyo na am ja kita gi callback mo hendre ngimpat tip te ta ka daw ngaru ngahaban up hadu kata ka arpo sa kunta na marbale ngaru ngampat jule hendre de tang mantai fast tan mo bangale na kene ka trick ken mo perlok te wanam sangari ni piru pila ban ab ya kita ka arpo sa kunta ngaru ngan ab ya kita ka arpo sa kunta hadin kita dade bangi yo sisa ngila bende nang ne sekmat ya kene ka trick ken mo perlok te to perlok mentang ngin ya pej kumno ngin le